نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرق كل أمر حكيم. وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mga palanggungan na agama Islam, tukbal na to impag sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala muna ring hakatan. Iabutan kita niyo sin bulan mulia labi luwa na yari na kita niyo halaw man sin ako na kung tiwila nakatutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw duman sin bulan patahunan nakabidda ding hagatan duman atau adlawan amunan duman sin hangpu adlaw kahinapusan sin bulan Ramadan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni kiajagahan kiakitaan sa mga kasahabatan niya intuyo niya umalup patuhan ni Rabbul Alamin karena sin dumauhat dumaot sin sarayaw-rayaw amal bibistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Bang ibarat biya mga kahalan sing kita hangan sin pagkamano siya. Banglong ta ibarat mga tiyanom dihayaon niya rin na kita ha ikul dakuman sin duman atawa limyo na lang niya in danas sin bunga sumagawa wala pamiyumugto dahing halawman na to in subay pangannalon na to wayron tiyan to kato tanyo mga adlawan hangpo kahinapusan banghaw no siya kumugdan in pagyanon Laylatul Qadar. Karena hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam
Biya kita kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala in adlaw sarta tiyan to kaniya biya ita gimuwa siya madto pa mga kasahabatan niya in maksud niya mamayta karna tiyugila na kaniya in adlaw at tawadum amin biya doon ha ayat biyat bat kukain na Hasuratul Dukhan iban hasura Al-Qadar. Sumagawa paggawa niya paggawa baya-baya masuk na siya pa masjid na inkyaratungan niya dua dahil nga mga kasahabatan niya nag-aalukakat di magsulot sampay timaasin suwara dahil nga para sa baban niya kaya lupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bakas biyayta kaniya amin tiyugila bangko nutuod kumugdan. Inyad to hambuk dahil nga mga pamintangan sing kita niyo. Parkala bang taaturon sibi-sibi jimatu bang tahitimbang pakahalan sing kita jimadatubihaon bukon sadya pag-alukakat. Yaon na kumuha ingkabtangan bukon marayaw. Hajaman na to inilando makasusah. Sabab mayta, mataod na ring hamanga biya kamo ini magpasampay sinagama ing gumawa ding hasimud nila amin bukon na tuod marayaw dungukon. Amin magtukila hambuk manusia in sa kaulaw in siya hindi mapindah. Sining katantan ini aon hadya pindahan sing kita niyo. Ang kanaaon in pagtawat supaya kita niyo makabalik pa sa bunnalan. Bang kita na sa subay sa rundon kita magbiing magtupaamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan hambuk ding ha mga sabab tiyampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan sung hibayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Daing hasabab sadya sin pag-alukakat sin dua tao. Nabi ay nabihaon kahalan nimbano sin nag-alukakat bihaon. Makahati iban makahati nag-alukakat. Bukon sadya mag-alukakat kabtangan amuin bukon na tuod marayaw dungukon. Bang baha kita nyuroon na hadya mamayta bangunin biyayta sing Quran iban sin sunnah. Asupaya malano dungukon, asupaya maluhay tay maun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabab sin yadto pagga kiatam panandeng kaniya in bakas biyayta. Amo na yung pag-itikap niya, kapanagnaan pa sin hangpu adlaw. Manjari doon siya, hawak to nag-itikap ni Maugin Jibril alayhi salatu wassalam, biyayitaan siya, bukon lang niya doon hawak to yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di mahinang sabab in iyanon siya at tawabaytaan siya bukon doon hayan wala da napindain kusog niya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon biyasing kita kamaumuhan bang kita baytaan habihad to sampay di tanahinangon sampay mabiyak sa kita wayroon na pagparulita. Sampay pa baing tungaan hangpo hikarwa damikyan biyaitaan da sa sin Jibril alayhi salatu wassalam lay sahahuna bukon lang niya doon hayan imugda. Manjari damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-itikap siya kahinapusan sin hangpo adlaw amo na yung kabayta kaniya sin Jibril alayhi salatu wassalam doon mo lang niya kitaon haamuin lang ta witir sin adlawan kauhaan tag isa kauhaan tag 2 kauhaan tag 5 kauhaan tag 7 kauhaan tag 9
Sa sumakawa mga sila, amin nakajaga sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masi in pagtuyo nila. Amin sa kaukat na biyayta kato, hakauhaan tag isa, pag-abot pakauhaan tag dua, magliso-liso na kita. Atawa pag-abot pakauhaan tag tu, pagkauhaan tag upat, di na isab kita kumuha. In sila, sibo da in tuyo nila hapanagnaan sumud, sampay pakahinapusan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beta kato tani yung hadis sina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amin wayroon makasibo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tungod parkala magibadat. In tuyo niya umalup patuhan niya Rabbul Alamin hawakto yan. Biya din nabaing kita dia nagtukon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumamag hamatungan ka to tiap-tiap 5 waktu. Pagubos palawakon tain waktu yad tureng kato. Aon doon gaan untay mga waktu yaon. In iyalup taha waktu yan, amin nagpapanjari kato. Nagdirihil sing katan kasannangan tahalaw man sing gumini. Labi luba kasannangan hadlaw akhirat. Uno baha. In pananaman sindiya mo nag-alop hawakto yan, di ka kumuha. May baha bang imano siya, magtuko ni imano siya pagkahiniya. Makauna parang hakataan, wakto yan to na nagtatagad. May bang Allahu Ta'ala induma maghamatungan iban siya, ligap-ligapon pa si mano siya. Amo anin suway pamintangan na to marayaw. Sabab in mga ini, ando wayron pagbalikan. Wayron tod pagbalikan. Bang miuklasing kabuhi den kato na wayron nabalikan. Nababa yari paririhil kato taniyo ando. Magbuliraya kita niyo paamuhunin hinang doon nakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway bihad to inurulun mantumadto sing kita niyo. Induman sin Laylatul Qadar nakawidda dahing hakatanduman. In Jibril alaihi salatu wassalam hawaktu kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di na siya magnaog maripagumi. Sumakawa puas dahing hakawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam habihad to in katutog. Tiap-tiap doom yaon sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa sing Quran. Tutog sila habihayad to. Adlaw atau doom yaunin Jibril alaihi salatu wassalam. Pagwapat di na magnaog. Hambuok doom dakuman numaugin Jibril alaihi salatu wassalam biya sin doom amuin dia jakahan na to ini. Laylatul Qadar. Mahita numaugin Jibril mari pababaw sing gumi. Laung ni Jabir ibn Abdullah, kaya nga subuhan ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahita ya Rasulullah, hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutug in parsugpatan nila iban si Jibril alaihi salatu wassalam, manjari nawapat man siyari na magnaog mari, buat malaingkan doon hadya Laylatul Qadar siya, numaog. Uno'y maksud, in maksud sin Jibril alayhi salatu wassalam yatafaqqadul Quran. Maglawag siya sin Quran. Unin hati maglawag sin Quran. Maglawag siya sin ahlul Quran. Amin matibot magbabasa sin Quran. Amo tilawakon sin Jibril alayhi salatu wassalam. Mari pagumi. Dumungog sin pagbasa sin ipon ha Quran mahamulya. Kabtangan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo hiyalgaan yaon, hiyalgaan mo intag kabtangan kaniya.
Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang mo siya halgaan kau sintuhan na to Rabbul Alamin. Isu hindi mabaya halgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan insubay tuyuan na to. Paamuhon na to hinang na to. Maun paamuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan insubay mabatok sin tiap-tiap pahambuk ng katutan niyo. Ampayan na bang mag-ikol na bang ibarat mga bungang kahoy na akadoy roon na mag-inu-inu kaniya. Sumakawa mga kamaasan taando kaylo pasal simpag-ayad nila sin rijiki ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab ingkatan akon naghihianom nagpatubo si mga uno-uno na kakidkiran sin pamayway nila. Yaon na indigenous bungang kahoy. Bang siya mag-ikol na sa baboyron na akon misisimbuhan sampay maig na inlimo niya. Hari pa jumato imbihad to pakpakon sintagdapo kaniya hiloon palom luluunan. Ang pahibutang haygaddaan, hinangan baybay roon, ang pahibutang indigenous na bungang kahoy hasupayan taulo malabay, limingkod na hadjamaon kuma sing katanaman niya. Kumaon sing kasuban niya roon hawak tuaon. Bihanin dayaw si mga sila nakaunayad to. Nahabi ayaon, napinda na yung kahalan, misan bukon tagdapo kaniya, kumawa na simbukon kaniya, hadyaman na to ini. Bihanin pindahan, singkahalan na to. Hatimpo na kauna indayaw, simano siya. Di kau makalabay hatungod sin bay niya. Hapaan kau, di kau palauson, pakain-pakain na kau manaw. Suway kau makahampit tando tuan misan dakuman tubig hagpay. Bihayaon nindiya Tuhan, miumumus mo yung kapanyapan, mura ko ng bahay mo surun. Uno yung sabab niya ini, pasal sin pag-alukakat, sin mano siya halaw man sing gumiini. Wayroon na kasulutan sing kahalan, sin pakaradyaan, sabab nag-aakaw na katan, pakaniyain katan. Kaniyain katanin, kayo mo kaniyara. Inihambuok paghalian dakula mapatot sing kita niyo. Hasupaya ando kaylo abutan kita roon haamin nagaayad kita sing katantan mapatot pagayaran nangangannal kita wayroon jumatuhang sulag ununo. Halaw man sing kita niyo sibu damangi iban marayaw wat malaingkan aun pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasarayaw-rayaw jumatukato amin yaon kita ha lawom sin karayawan. Amin manipais kita long sin magbibisara hakatan sin piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatilibon kaniya. Amuat tuin subay batukun pakaniya. Impagyanon nakabidda induman ini aun biyay takato tanyo pituin taod niya. Kaisa niya minha annahu nazala fiha al-Quran. Nakabidda siya induman ini, sabab induman ini piyanaugsin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya jumlatan wahidah. Piyanaugsin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sin Lailatul Qadar tighan in Quran jukupan dain halauhil mahfuz maripa langit dunya pagyanon Baitul Izzah. Dain Baitul Izzah langit dunya ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Halaum singkauhan tagtu tahun hasbal waqa'i wal hawadis. Piatup doon haununo na jimatu iban kabayan sin Allah ta'ala pajatuhun halom singkauhan tagtu tahun
karena ingkatan tanyaun amuaun injimatu marayaw iban mangi unuin kabayan sinallahu ta'ala ring hamarayaw iban mangi in kabayan ning katanim marayaw. Ingkatan si mangi gumawa patampanan kato tanyusin marayaw. Bukon kita umabjan sin mangi. Bang aun ngimi kato subay ta bukon abjanan sin ngi. Abjanan ta sim marayaw. Hasupaya gumawa siya katan pamarayaw. Bang gumawa na katan pamarayaw, dumayaw ing kahalan sing kita niyo katan halom sing gumini. Amo yan mapatut batukon sin hambuk-hambuk den kato taniyo. Ikaruan niya. Wasafa bi annaha khairun min alfi syahr. Biita doon haon induman hambuk dum yan. Labi marayaw daing sin hangibu bulan. Labi marayaw daing sin hangibu bulan sa kira-kira abistahan si mga sila mag-iitong aon imian long niya kawaluan tagupat tahun. Aun kaibanan kawaluan tagupat iban kawaluan tagtu iban labi-labi dia. Ibutang tana kawaluan tagupat tahun. In sujud mo, in ruku mo, in tindog mo, in pagsandal mo, in kataan, kumugdan hawakto yan, biya kausin na kapag ibadat kawaluan tagupat tahun. Mahita bukon na to pagtuyuan doon jarahan in amuin duman yaon katan. Sindi na to kaingatan in pakaradyaan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Hawak to yan, di mo kaingatan in kahalan mo. Sampay biyay ta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun long ni hambuk usog. Yaon nag-ayupot singkatan na ayupoton niya. Iyadto na sa timungki. Naligad. Way na panayo. Makasayo siya rin na halom sing kubol. Aon waktu si mo din tao palaong tabo. Way pa si masampay palaong sin tabo. Iyadto na sa naligad. Aon doon hayaon. Ubos sadya kimawin. Way misan nakasuok, yadto na himantak. Nagkukog kuyag ing katantan, sa milsya halawm kuyag. Sumakawa miyog tuing kakuyagan niya. Awak to yaon. Naman jaribang na to ini halgaan marayaw in labi kawaluan tahun pag-ibadat. Subay na to agawon hawak to ini. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon siya lipat manglipat intibot niya kahinapusan ng puadlaw sin bulan Ramadan. Iyam pa na mataod in hinangon mo magtataod din para sukuan mo. Labi-labi na yung Quran, amuin liyalawag sin Jibril alayhi salatu wassalam, da hindi halawm sing gumini, bang hisiyo in pamili sing Quran. Sabab bang niya, karaakan niya tukatan, tumtumaon lawang susuran si mga sila, ahlul Quran. Ahlus siyam, ahlus salah, ahlul maghfirah. Lawang si mga iaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod lawang. Susuran. Waluin taod niya. Biyahita si mga sila ulama. Indigenous. Ingkiyabidda sin Ramadan. Amo na yung pag-ianon niya. Babur Rayyan. Bang makasud na in mga sila. Pamilisin
Ramadan dito ha, waktu ato tambulon nain lawang sinsul kaaway na makasud sila na kuman. Hakaibanan sud gua. Bihad to in kahalan niya. Sumuno sifat. Wasafaha bi annaha mubarakah. Nagdara barakat. Diara si mga malaikat in barakat deng hatas langit. Mari pababaw sing gumi. Mahita sabab doon haruman yan dahon na si mga malaikat mari pababaw sing gumi imparsukuan sin tiap-tiap panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parsukuan niya halaw man sing gumini halaw sin hangkatahon. Sibu dain kabuhi iban kamatay lamud na roon iban sin rejiki niya. Hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya biasa kaula-ula laong simbahasa Anggalis budget sinhang katahon dahon na haduman yaon katan maripababaw singgumi hangkan na agun di laong takalabayan in langit yaon karna simbanus simmalaikat magparuli singkatan dia akan sinallahu ta'ala kanila magpabatuk magtumadto singkatan tan uno-uno na pajatuhon sinallahu subhanahu wa ta'ala law man singgumi ini amoy in mahinang parsababan hipag inum makan si manusia amoy yan damikian. Ikaupat niya long niya annaha tanazzalu fihal malaika warruh. Hawak to yan, magnaog gaba ni malaikat deng hataas langit maripababaw singgumi, haruman yan. Nabukon yan tuwi ang mga mahunit kanila, impagnaog deng hataas langit. Sin kasay nila. Amin sambil biyay halam sing Quran biya sa pantun sila maglangoy hatubig bang sila lumupad deng hatas langit maripababa. Sabab sambil biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in jab-jab sadya sinan si pakpik-piksin malaikat diabutan sin pangatod si manusia bang hauno na miabot inhan si pakpik-pik jumabjab. Naon malaikat dua pikpik, aun upat, aun unum, aun walo, aun labirain kanila in Jibril alayhi salatu wassalam, unum nga katos in pikpik niya. Bang magdunganon niya dukatan jab-jabon, haunin ahutan. Bukon mahunit Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nasa web dito hikainu-inu yung mga pakaradyaan pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bukon amuad to intaliun sing kita. Magtali sing katanta namo hindi abutan sinakal. Hikalupas sin waktu. Doon na hadya kita hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang piyang langan niya supaya maluhay kaingatan ta ayaran ng ginawaranta kaingatan ta amuy in parulihon ng ginawaran taring harwa parkala sadya. Himinang simpiang daakan lumayo ding hapang piyang liangan. Amuy. Ikalima niya. Wasapaha bi annaha salam. Sipat doon haon ing katan jumatuharuman yaon kasalamatan katan. Mayta bukon kasalamatan. Allahu Ta'ala inji majaga singkatan pakarajaan sinipon niya. Hawak to yan, di malawa dahin hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kataan. Bukon sadya amin aturun niya, misan pa in nakatapok, kapanganal niya nakatapok siya kikita da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diurungog da in kabtangan niya. Kikitain hinang niya. Hasabab yan, bangkaw nangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala haununo pakaradyaan, yaon kay muin, pagmalila, ibansin, hibugso mo ing kataan, patuhan Rabbul Alamin, hipagtawakkal,
in ikaw halawang pamarulisin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanian mga katawtay manghura. Damikian, sifat fiha yufraku kullu amrin hakim. Nakasud Nabi sa ratarang kain na ito. Doon hawak tuyan lang niya, amuin, tupuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap ipon niya, simparsukuan niya hawak tuyan. Bukon waktu rum hajayan buat malengkan in waktu niya hang katahunin lugay parsukuan mo. Di mo na hikasusah. Yaon nakatahan. Ayaw mo hikasusa in alta kikita mo yaon halauman mo. Inagi mo kay mo. Aun waktu yaon mo iya atod-atod malawa din kay mo. Sabab bukon kay mo. In kay mo way malawa. Kawaon sin siyo-siyo ring halauman mo kay mo ramasi. Mahita magbayad siya kay mo hadlaw akhirat. Na mahita ko masusa. Gamayan yadto na kauna na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bista na kay mo karayawan. Mahita mo ikasusa. Aun yan waktu maano siya. Aun nakabuos kaniya alta doon haon pila-pila na hibutang tamisan pila bilyon. Bang maabutin waktu ri karuhal kaniya magdugal. Ay ikaw. Mahita kau masusah. Inyaon katantan apabila aon parutangan sin manusia di niya kabayaran di halauman sing gumi ini. Buhi pa siya. Di siya pasurun sin Allah Ta'ala palawang sulka. Sa kaino niya kabayarahan. In parutangan. Ang kana ayaw kita anad sim magutang sin aun dayon halom sim bulsa mo. Aun pati ataw mo mangutang pakaw. Labi-labi na to, mga sila naghihinang haparinta. Mura kuman malingkatingan niya, nag-loan. Sain loan, utang da. Palingkaton pa yung kabtangan, doon hayan. Kay mo lang niya, may ta mo rin kawaon. Nabangkay mo, may ta kawaan interes sindo kayong tao. Bangkay mo. May ta kausahan sing kaywanan, bangkay mo. Hambuk yang kataan, pakaradyaan sabay natuhatihon marayaw. Hasupaya kita malanuin labay ta. Maghamatungan iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikapito niya, anna Allah ta'ala yaghfiru liman qamaha imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dhanbi. In kahinapusan lang niya bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, ampunun niya isiyo-siyo in timindog kaniya. Hati niya timindog si mambahayang imalup Allah subhanahu wa ta'ala, hawak turahon siya maghamatungan sintuhan na to Rabbul Alamin, tumtumun na to, tiap-tiap hikabtang na to halam sambahayang, sambakon ka to tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nin sa reo-reo magbasa kita simpatiha, subay jang. Bukon mo pasurun katan minsanun in suratul Fatiha. Sa kaukat na lang niya mahawain napas niya makauno, masugpat niya katan. Tiap-tiap ayat, sambakon sin Allah Ta'ala in ayat siyabot niya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambakon. Ar-Rahmanir Rahim, sambakon. Maliki Yaumiddin, sambakon. Nabang mo pius-pus katantaan. Biyarin yung pagsambag kayo mo. Biya, dasing kita magbakib ang tao, magbisara, na ikaw santuhan, nahusa. Harap mo pakain. Harap ko madto. Nakadto'y kuno lang ko sa katanin, kabayaan mo ya subukan niya. Bang siya makasambag marayaw. Bihanin subay hati hun na to. Paamuhunin hinang. Sabab mataod maglangkos, labi-labi na tuod.
ang mga sambahayang tarawih. Bihan yan. Biyaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in mamuasahi haamuin bulan Ramadan miyamaga da aturan sara labay ring hapag kita simbulan sumud na in bulan Ramadan sarta pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mana pag-iman iaakad muing katahan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo wala iakad way pag-iman mo tumtuma. Subay mo akaron uno imbiyayta kay mo sing Quran iban sunnah. Ang pamabaistaon pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mo wala iyakad, biya kaw liukat min Tuhan Rabbul Alamin hasara niya. Liukatan mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. Bihan subay in hinangon sing kita, kung imbiyayta sin sara doon kita. Na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisisiyo makahinang bihayad to wahtisaban iban in pagmatuyo mo bayaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo tungbasan sarta pangayoon mo buot kaniya in tungbas. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamo mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala pas'alul firdaus, bang kamo mangayo pa Allah ta'ala pian yu to din umbul hambuok deng mga karayawan. Bukon biya sing kaibanan lang niya na baya-baya na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uniniril kato. Di pangayoon mo yung kabayaan mo. Imian kau na ya Allah pasura ako sulga minsan na kuman siyanti mamarahin na kako. Ayaw. Madtukaw pa umulhang buok. Ba't bihad yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tumo patuhan Rabbul Alamin pangayuan mo siya sin wayroon halga. Siya in Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjari singkatan. Bang mupiya ngayon labi mahal ka makuyagin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumup kaniya hasya in Tuhan Rabbul Alamin magpapanjari singkatan. Bihan yan. Damikian ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusan niya nakauna. Damikian lang niya hisiyo-siyo in dumamag hamatungan ha Allah subhanahu wa ta'ala maabot in waktu si Lailatul Qadar. Damikyan halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala uning pagyanon bukon ikaw imagjakasin waktu kabayaan mo. Along ni subay na 21 ang pako madto, subay na 23, subay na 25, subay na 27, subay na 29. Bukon ikaw, kadto ahakataan sinduman. Bata mo ating kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumaya, tay mangud. Initungan simbulan, bukon tutog, maglikid. Aon waktu hapamista mo kahuan tag isa, sa kalitoy kahuan tag duwa na. Bihan yan. Sa babaon waktu maglikid, imbulan, sumahali siya, mga lapitadlaw na. Aun waktu wayroon pa miyamabot ang pagtugom sin suka yato na si mahali. Bihan yan insubay hatihon na to hangkan na kita tuod dia ak magkita simbulan hangkan na sambil pagkita mo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di malupas ununurakan sin Allah ta'ala hiraak kay muwang muhinang aun hadya bayad niya aun hadya tungbas niya. Bihan yan. Na hisiw-siw lang niya in timindog duma maghamatungan Allah subhanahu wa ta'ala hawak to sin Lailatul Qadar yaon kaniyang pag-iman sarta di lupason sin Allah ta'ala yung pagmatuyo niya doon haon sambil sukaton niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw kasandangan hadlaw akhirat doon hayaon ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan pardusahan niya nakauna iwan sin nakahuli.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Murah-murahan in pakarajaan na to amin padauhatun kita ni usin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa barakat-barakat pag-ibadat hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ando pila adlaw rakuman tuyuan na to pagjagahan inyan kataan sabab na bang kita magjaga roon hawaktu yan aun dabayad sin Allah subhanahu wa ta'ala ri malupas ingkatan pagjagata habang mayan karna niya in nakauna timpo yadto wayroon pa'y mga lilos ini magpakabatiin tao misan way magbati kaniya bang muhiha atay in waktu yaon tiap-tiap lang mo magbati ako habihay ni makaminsan da makabati kao ubos yadto ra halawm sinuno mo halawm sin akun mo in yaon makabati kao pagabot sin waktu yadto sinaw magbabati kayo mo makabati da kao bihan yan wayroon magbabati anak kauna sa sumagawa biyabayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo in sarayaw-rayaw usog amunain bang siya makabati sindum bation niya in ahli niya rahon magibadat bang inasawa niya ri makasayo pasabulakan sin tubigin bayho damikian in babae bang siya makabati sindum pag-ubos bation niya imbanan niya ri makabati pakawaan tubig pasabulakan in bayho ayaw kita magduwal subay kita makuyat bang bukon pasal sin pagbati kato di tamadawhatin sa lago-lago tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabihan subay na to'y pagkukuyak ingkatan pangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin iwan pagpatumtum sindaak niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam katan karayawan misan daim panayma na to mangi subay na to tay maun katan pamarayaw but in guwa niya katan in bunga niya karayawan daing hatuhan na to Rabbul Alamin amo adto in subay bato kunsing kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala damikian na buuton na to patuhan na to Rabbul Alamin in kaampunan din kaniya. Iban ayaw na to kalupahan in pagsukor daing hawakto pawakto. Bukon sadya amoin subay aon matabok silima na to ang pakita nyo magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan inudyot pamaranan tay ni haamin lumasig sadya kita dihilan kalasig sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot na kita magsukor patuhan na to Rabbul Alamin. Sabab siya in nagbabaya kato. Di kita makahibal bang kita niyari pahibalon. Hapuson in doktor magpahibal kato bang bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahibalon kita. Ingkatan masakit, ingkatan amoy in kasigpitan, Allah ta'ala magpahaloy. Allah ta'ala magpauli siya rakatan. Sabab siya in nagpanaog sin sakit, siya rain nagpanaog sin ubat. Ingkato magbatok sadya, magpaamo sadya sin hinangta, iban sin itikad talabi-labi na. Bangaon masakit kato, bukon in katumtuman mo muna yung doktor mo. Subay Allah ta'ala in tumtumon mo muna rin nakataan. Ba't siya magpauli si masakit? Yari kita niyo halaw man sin, amoy in sakit, panyakit ini, adaman bihaon. Ayaw na to bistahon in pangdaakan kato tanyo ini sin namamarinta kato bat iniri
daing hapikilan ibanakal nila. Ini daing haarama na to impuunan simpang Hindu ini. Biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya bang aun laung niya kiarungukan niyo suy-suy ni maog sakit ayaw kamu madto palugal niya ukan sin sakit yaon. Bang isab kamu iabutan doon halugal ni maugin sakit doon kamu ayaw kamu kumuha daing halugal yan. Kita kamu yan. Pag-ayad na supaya kau ri makalamin. Pag-ayad na supaya kau isab di kalaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanim. Amo na impagyanon yan. Pagtawa kon sin nakaunad tuweron pasakit mag-quarantine. Bangaon hula doon kiyugdan sin masakit na. Ang pamabaya kau tud madto sumud subay kau quarantinon. Injeksyonan kau biyan. Islam in nagdakato tanim. Na impagayad biyabay ta kato tanim ayan si usulat ha guayan. Hasamin yan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. In paghali labi marayaw daing sin magpaubat. Nakatuloy niyo kuno. Labi marayaw maghali daing sin magpaubat atin niya doon na kau maghali bang kau kikugdan na sin sakit. Nasa babed to iniagad na to ini bihaon nag social distancing kita. Punan sin agama Masjidil Haram, Masjid sin Rasul, naglalawak-lawak na sila. Iagad nila, sabab muna-munaway pagduarwa, iniagad nila, pamiat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahibayaon lang ta, tiagnaan na to sin kaano dumyaon, atin niya mag-utot na kita niyo sin inilingkuran na to yan, hambuok doon halay niyaon, sumuno, wayroon, ubos sumuno na isabbihan. Hasupaya, inyad tukatan sa babaon waktu rita kaingatan. Makakaon pa ko pahambuk lokal yaon, hoo, makusugin pamaranan mo. Bihan, atin niya, di kau malamin sa siguro ha adakala ikaw in nagdara. In maka suok kay mo amod tin kugdanan bihan bang bukunda makusog in immune system niya. Bihan yan. Huulang tawairon doon kay mo pasal si makusog in immune system mo. Di ka kugdanan. Sa tumtuma adakala nagdarakaw. Bihan tinhalian na to. Nasarta pangayon na mo in malingkat magdakitan yung sudyara pakaniya. Hasupaya di maaunin biya mga paglamin nito sabab muna iniji matuna yaon anak sinipagkurito ha Saudi Arabia yadto langta nalamin ding hasudyara sadyada niya in iusal sinhambuok manjari siya in nalamin sabab kaniya in sadyada nabihad na murah-murahan papagbarakaton kato tayo siya Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini amuin bang mayan lapas kita niyo rin nga kataan ini mudarat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين
اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.